Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Ndabasuje mbahaye ikaze murakaza neza kuri YouTube channel yacu, shene yanyu, YouTube channel yanyu inyuraho amazu, ibibanza bigurishwa, abantu bashaka kubigura, abantu bashaka kugura amazu, bashaka kugura ibibanza bakabibona ku buryo bwiza buboroheye aho waba uri hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ukabona mu buryo bukoroheye. Niba uri mushya kanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments, byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba hano kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, aba TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha ni Rubavu Real Estate. Rero murakaza neza, nshimira abantu mwese mwakaze subscribe, mwarakoze cyane, nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Muri iki gihe hari ubwo usanga umuntu yicaye agatekereza akavuga ngo mba naraguze inzu umwaka washize. Icyo gihe umwaka washize yari kuri miliyoni, urugero yari kuri miliyoni 100. Umwaka ukurikiyeho iragenda igera kuri miliyoni 150, akongera akavuga ati mba naraguze inzu umwaka ushize. Undi mwaka rero amahirwe nta muntu numwe abategereje. Gura inzu uyu munsi mu mafaranga ufite, muri bije ufite, kuko umwaka utaha ayo mafaranga ufite hari igihe uzaba utakibasha kubonamo inzu cyangwa se ikibanza. Rero hano turi mu karere ka Rubavu hafi ya centre ya Byahi, metero 50 zonyine kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Tubazaniye inzu, tubazaniye igipangu. Ni igipangu kirimo inzu nini nziza yubakishijwe amatafari ahiye, igizwe n'amakaro, ifite parking ishobora guparikamo imodoka 3 ziparitse neza, na ahantu heza cyane. Iyi nzu yacu ngira ngo murabona kuri ekra yanyu, yubakishijwe amatafari ahiye kandi irakomeye. Ifite ibyumba 4, douche 2 na toilette 2 mu nzu, salon na salle à manger n'igikoni. Hanze kandi hari douche na toilette ndetse n'igikoni. Akarusho kandi iyi nzu yacu ifite inzu y'ubucuruzi ku ruhande. Iyi nzu y'ubucuruzi ifite na toilette yayo, biri ahantu heza, biri ku muhanda, umuhanda wo mwivene, kugira ngo ugere kuri kaburimbo ni metero 50 zonyine, na ahantu heza cyane. Ari portail nziza, iranasakaye ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, amazi, umuriro, byose muri iki gipangu cyacu ntago ari ikibazo. Ni inzu nziza rero iri ahantu heza, ngira ngo murabona ko no hasi ntago ari itaka, na ahantu heza cyane. Ni igipangu cyiza gifite mu gikari heza, ahantu heza ushobora kuba wanakorera projet yo kuba wakiterera imboga, ahantu heza watuza umuryango wawe, ahantu ushobora kubona ahantu urambika nk'indobo cyangwa se imifuka yo kuba wateramo imboga, na ahantu heza cyane. Rero hano ni Rubavu hafi ya centre ya Byahi, mu gikari ni heza, naho nkuko ngiye kuhabereka, na ahantu heza cyane ushobora gutuza famille yawe. Murabona nk'urugero nk'abantu baba muri iki gipangu, urabona ko bakoze umushinga wo kuba batera imboga ariko bateye mu mifuka. Ubu ni uburyo bwiza ku bantu baba mu mujyi, ku bantu baba ahantu hatari undi mwanya wo kuba wahingamo ngo babe wateramo. Ahantu ushobora kuhatera ibitunguru, wahatera amakaroti, n'ahantu heza ushobora gukora akajardin kawe, karima k'igikoni kameze neza. Miliyoni 65 zifite ibiganiro, ahantu hakaba hawe. Aya mazu yose ari mu kibanza gifite metero kare 275, kandi ibyangombwa byose birahari. Ni ukugura uhita ukorerwa mutation, tukanabigufashamo byose kugera birangiye. Tugane, gana Rubavu Buy and Sell. Rero ku bindi bisobanuro, ushaka kuhasura, ushaka kuhareba, duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe, wanatwandikira. Iyo nimero ubona kuri screen yawe waduhamagaraho, watwandikira ukatubona. Ariko
ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Munsi y'iyi video harahagena umwanya wa comment, watwandikira message ukatubona. Ku mbuga nkoranyambaga zose zindi dukoresha watwandikira ukatubona. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera. Wakwibaza ngo dukorera hehe? Dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka Etage ko Habibu, dukorera muri floor ya mbere, uhagera uhita ubona ibyapa bya office yacu naho dukorera. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwihuse kandi bwizewe. Ifasha abaguzi n'abagurisha guhura mu buryo bworoshye, ikaborohereza inzira zo guhura. Ifasha abantu no kugura ibibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwihuse kandi bwizewe. Kandi ikindi tubafasha kubona amapartement yo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Ushobora kuba ufite vacances ugiye kwikorera Rubavu, ushobora kuba ufite akazi ugiye gukorera Rubavu k'igihe gito cyangwa se k'igihe kirekire, ushaka kwibera mu apartment. Ibyo byose turabigufasha. Ndetse tugafasha n'amapartement, tugafasha n'abantu bafite amapartement kuyamamaza. Muduhamagare, mutwandikire. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu naho office yacu iri. Tukongera gukorera mu karere ka Musanze kari mu ntara y'Amajyaruguru. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.